Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna habibana Mustafa sallallahu alayhi wa sallama abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min khalqihi wa khaliluhu نبي صدق هدت أنوار شريعته للهدى بعد العمى من كان عنيتا. أما بعد إخوة في الإسلام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. أقول شيء قد الله سبحانه وتعالى أتى لا يسأل عما يفعل تبوز وكتشنا شاكولا وهم يسألون فتولي وكوزبوز وما سبوش الله سبحانه وتعالى. النصف كلامه okutenda ebigambo by'abantu betuwangaliramu adnamushika mashiyati okutambulanga we yali atambula sallallahu alaihi wasallama annalbisa kama albasi sallallahu alaihi wasallama okwambalanga we yali ayambala sallallahu alaihi wasallama annaf'ala kulla shay okola ebintu byonna kama kana yafaluhu sallallahu alaihi wasallama nga sallallahu alaihi wasallama yabikola atenga sallallahu alaihi wasallama huwa uswatun hasanatun ilaina kyekyokulabirako ekirungi tulina. Allah kyeyatuteerawo yatugamba tulina ekyokulabirako fi rasulillah muwekitiibwa sallallahu alaihi wasallama gwe tulina okugoberera. Naam, lidhalika omukkiriza yenna kyetuyita al istiqama marja'u al istiqama obusiramu bw'okutereera ku mustawa bubeere nga butereera bulungi yakunu fi halatain kiriwo bintu bibiri. Ekisooka sihatul imanu billah okubeera nga mu butuufu bw'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. ثاني شيء واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم okugoberera ebintu byonna sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo yatugamba nti mana hayitukum anhu fajitanibuhu byatugana okukola tubyewale wama amarutukum bihi byatulagira okukola fa'tu minhu mastata'tum tukolemu ebyo manutiq kyoyinako obusobozi kyetuba tukolako bi'auni Allah subhanahu wa ta'ala. Nam as-sala twanguiza okusala as-sala su'ila nabi sallallahu alaihi wasallama nabi sallallahu alaihi wasallama yabuzibwa an afdalil amal omulimu ogukyasinza okubeera omulungi faqal nagamba nti as-salatu fi awwal waqtiha es-sala mbudde bwayo obutandikibwako nga yakayingirawo es-sala woba ogisalira tokereesa swala. Lwaki okereesa es-sala? Omusiramu yenna talina kukereesa swala. Almutaakhirin abakereesa swala nabi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu aya yagamba tuno fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wa taba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Abantu abo Allah biyali ayogirako mu eyo aya alladhina adaa'u as-salah fassara al-ulama abamanyi bannyonnyola aya eyo alladhina adaa'u as-salah humul ladhina akharuha fi waqtiha beba bagikereyesa mbudde bwayo nogikereyesa lero sadde dhuhuri ate lero sadde dhuhuri asri nogisala mbudde bwa magharibi nga tofaayo bila udhuri shar'i nga toyina nsonga yonna ekuganyisiza kusala swala mbudde bwayo. Antariki swala ku muntu aleke swala annahu fi nnari awalan ومريو الله سبحانه وتعالى. ثانيا مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف abantu ogenda kubeera mulyo gwa Allah n'abantu abo ma'a Firaun abasajja basinga okwonoona ashkhasul qawm tojja kwonoona kubasinga abasajja abo. Lidhalika twanguza okukola emirimu emirungi ene dunia etumaliramu bwereere hali manya nti annaka ayyam golinaku kullama dhahaba yawm buli lunaku olugenda ne lukuvaako dhahaba ba'duk ekitundu kugwe kigenda mu bintu bingi. Tuyina fitnatun fil amwal ebikemo mu mali yaffe Allah tusindikira ebikemo mu mali yaffe ne tutuuka ekiseera nga enguzi efuuka enguzi nga tetukyafaayo ku nguzi. Ekyo kikemo gye tuli fitnatun fima bainana ebikemo wakati waffe nga tukola bukozi abantu beryazamanya nga webaagala bamulyazamanya bamulyazaamanye ka bamusomesa essomo eyo ensi kati weetuuse
twelyazamanya we twagala Allah tusindikira ebikemo ebyo nga Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ndo kaqita'i as-samai al-muzlami Allah jatusindikira ebikemo bitugwire ngakale akava mu banga nkatubutikira olubutikiro mulundi gumu bwa nkatubutikira byebikemo Allah jabitusindikira obusindikizo mulundi gumu bitugwire fitnatu fil aqida ebikemo munzikiriza yaffe al'ana tuina alfiraqu dhalla ebibinje ebyabula wa kulluhum yad'u anfusahum muslimun bonna beitanti basiramu tuina ebibinja bingi aqida yaffe tekyali nywevu nemanya nti sallallahu alaihi wasallam tugamba nti byonna si bya mu busiramu ate era tebijja kuyingira janna ya Allah subhanahu wa ta'ala illa okujjako ekibinja kitya kimu ala wahiya aljamaa ekinekwata ku jamaa wamu abakolera ku ebyo makana alayhi salafu salihun lidhalika ratin min rabbikum okwenenyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala nga wakakola zambi nga wakalikola bwoti oyena okwangwirizawo okwenenya amaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ezambi wakalikola tolindikiriza kubanga tomanya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutwala ddi tomanya tewakoze enteekateeka yonna na Allah subhanahu wa ta'ala lidhalika sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard twanguze okukola emirimu emirungi twanguze okwenenya amaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wetunakola ekyo Allah jakubeera nga atuwejjana byayatulaganyisa mu iddatul ayati nyingi nga Allah subhanahu wa ta'ala atulaganyisa ejjana aruduha samawati wal ard obugazi bwayo bulinganga igulu amagulu gonna omusanvu n'ensi omusanvu lidhalika sari'u ila maghfiratin okukwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga fenna tusobya naye twangwirize wobanga ogudde mu nsobi yangwirize okwenenya nga wakajigwamu nulira Abi Hurairah radhiyallahu anhu sahiba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 4 sanawatin Abi Hurairah yabeera ne Nabi sallallahu alayhi wa sallam emyaka ena faqat jokka tunulira bintu bye yalina mu ilmu tunulira ahadithi ziyaleta nefe tuwangadde masha Allah Abi Hurairah radhiyallahu anhu sahiba an-nabi yabira an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 4 sanawatin emyaka ena jokka faqat inzuru yawma uhud nabi sallallahu alayhi wa sallam nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akhadha ar-raya yakwata bendera bwati nagamba nti no wallah la u'tiyanna hadhihi raya ngenda kukwata bendera eno la u'tiyanna hadhihi raya rajulun ngenda kukwata bendera eno njiwo musajja ng'omusajja oyo yuhibbullah ayagala Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhibbu rasul nga ayagala n'owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam yuhibbullah wa yuhibbu rasul sallallahu alayhi wa sallam thumma ba'da dhalika yaftahu Allah agulewo kuye aberenga agulirawo kuye ayisizaako kuye ebusiramu berenga bukolaki bugenda maaso tunulira Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tutunulira engeri basahaba gye baali balinamu engeri gye baali bagalamu mubadaratul a'mali salihati okwangwiza okukola emirimu emirungi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yagamba nti wallahi tiyagamba nti sifunangako kubeera nga negomba al-imara okwagala obukulembeze nga nze abwesabidde illa yauma idhin okujjako olunaku olwo ajagala okubeera nga akola omulimu ogwo nga tewali wagumusoose tafunangako olunaku kwegomba kubeera nga abeera mukulembeze wa kintu kyonna nga yabwesabidde illa yauma idhin okujjako olunaku olwo era Umar ibn Khattab Nabi sallallahu alaihi wasallam wadenga rajat yajimwa naita Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu namugamba nti ya aliya namukwasa bendera namugamba nti no imshtambula wala taltafit totunula mabega totuyaga totunula tobako kyoyenyenya tobakola ki wabula tambula okutusanga Allah subhanahu wa ta'ala aguddewo kugwe nga akuyisirizaako lidhalika twanguza okukola emirimu emirungi wetunayanguza okukola emirimu emirungi Allah ajja kubeera nga
atuyisizaako emirimu gyaffe okubeera nga tusinkana amaaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mu baddu abeesiimye. Era annawm, otulo tulina tungi. Salaatu subuhi neetuuka, noyebaka ne baazina hayya ala sala, oli mu yazimba olyawo ofuluta. Allah subhanahu tomanya nti Allah akuwadde ekyengera ky'okubeera nga akyakuddiza obulamu. Shahwatun mal, shahwatun nawm, ku ebintu bye twagala. Lidhalika twanguyirize okukola emirimu emirungi. We tunayanguza okukola emirimu emirungi tujja kujja maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga emirimu gyaffe mudawwinan fil kutub gyawandikibwa mu bitabo byaffe gitugase maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twekwate ku kigambo kya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'a, yagamba nti man kana mustannan, ayagala okwebuulirira, falyastanna bil mauta, webuulire n'abakukulembera abasooka. Wobeera nga seeka akulya okumbi tasobola kwebuulira naye, webuulire kale n'abakukulembera abaafa. Allah be yajjulula amwatun bal ahya, baafa naye balamu. Kati twebuulirire nabo bye baakola minal mubadarati salihati, okukola emirimu emirungi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'a bikum awqatakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.